Yes, ku munsi w'ejo nibwo ikipe EPR ifitanye umukino n'ikipe ya Azam FC. Ni ekipe mu bigaragara neza ko yiteguye cyane mu buryo bukomeye kuzivana i Kigali, bizagorana ku rwego rwa nyuma y'uko ikipe ya EPR igaragaye mu myitozo ikarishye ndetse yayindi iri ku rwego rwo hejuru zikorwa n'amwe mu makipe arenze hano mu mugabane wa Afurika. Ikipe ya EPR mu Karumuna yari irimo gukora akazi katoroshye. Umutoza Darikonovic ameze neza fresh, inkingi za mamba ziyoboye mu kipe ya EPR zose zirahari 5/5. Ngabareyo bari bapanze burya gukuza ngo bakadobya ibyishimo by'abari fana b'ikipe EPR, ngo bakaza gafana Azamu bahawe imipira, ariko nabo si baraye neza dore ko imikino ebyiri bamaze gukina byemezwa neza ko barangije kuba batakaza amanota agera muri 4 yose. Ekipe yiharahase kazana abakinnyi yewe igashira mu majwi ikipe EPR ko bazahangana muri iki gikombe cya shampiyona biri gukomeza kugorana. Yanganyije n'ikipe y'Amagaju ibitego 2-2 ndetse ngo iherutse no kunganya n'ikipe ubusa ku busa. Urumva ko ari ikintu giciye intege cyane abafana b'ikipe ya Rayon Sport, ngo bari biteguye kuza kuri stade Amahoro, bari baguriwe amatike ku munsi w'ejo. Akanyamuneza mfite nk'umufana w'ikipe EPR niko ndi kumva ko Rayon Sport ubu bitameze neza nyuma y'uko yari yateguye kuza kugambana mu buryo bukomeye cyane. Ikipe y'Amagaju ikaba irabidukoreye respect hejuru cyane. Ubu twavuga neza ko ku munsi w'ejo umukino uraburimbanyije abafana bose guturuka impande enye zigize igihugu ndetse n'umujyi wa Kigali. Mwiteguye mute? Imyambaro abafana nizere ko yatangiye kubageraho amafurari byose ikipe EPR biteguye neza. Udupira yewe tugomba kuba ducana umuriro muri stade Amahoro, mwagira tukayuzura ubundi tukaza tugafasha ikipe yacu. Azamu ni ikipe yoroshye bro, ikipe badutsinze igitego kimwe hari iwabo. Yewe bigaragara neza ko bagerageje gukoresha tricks zose ku bigendanye no kukwiba, ibyo byose tubivamo neza. Hano i Kigali ndizera neza ko n'ibitego 5 dushobora kubirya ikipe ya Azamu. Abareyo tubakoze isoni mu buryo bukomeye ngo bashaka ko ngo Azamu dutsinda 6 wapi. Ibyo byari ibya kera. EPR yarahindutse bro, ibintu byahinduye isura. Dushyigikire ku bw'ino TV7 kandi subscribe tubana mu nkuru zigezweho umunsi ku munsi, amakuru y'imikino yizewe.